Hei hi All India Radio Aizawl, Chanchinthar Achar tu, Amy Felicia Daniel. Chief Minister Puzaram Thangan Ramsiam Remngai, Chungchang lo Enzui tu Tour Committee Atulanga Dincha Ati Thu Asoi. Aizawl District Disaster Management Authority Chairman, Aizawl DC, Dr. Lelsha Zwaliral Te in, Kochal Chau Meka Kang Mei Tichwak Lo Tura, Fimkhur Turin Mipui Angen. INB Minister Anurag Singh Thakur an India Government Calendar Sangni Somni Pathum Apar. Nimin Khan Jammu and Kashmir Rama Firfiak Pali Kaalum Anni. Chief Minister Puzaram Thangan Ramsiam Remngai Chungchang lo Enzui tu Tour Committee Atulanga Dincha Ati Thu Asoi. Nimina si Pirveng Nun GSA Futsal Ground na Phul Lempa le Futsal Tournament a honna Chief Minister Chuan he thu hisoin Mizoram Munchen Khata Zang na domna Beisei Wang emo Beisei Tamlutuk Awang emo in Masona na tho alo chuan op pha china Mizo mipuite Chatlana tur ani ti sha in ru takput atul chang om ati Masona ru rel shang din na sarkarin ma alak thu soin tho mek le mabak te po anla oma ram masona atan sarkarin theitop achwa zel dona chungji nga chuan durtlang lei tan le si phirin kar kong zau po atel ati hemi atana sarkar lai pui atanga sum hu na zang na dom na pek tur atel lo atibok Chief Minister chuan si phir khopum pui chu mun rem chang mason na ru rel din bel zel na atan po a mun ma nei tha ani awangin zirna lam ani emo infiam na lam ani emo shisel na lam emo po ni se mason na in akentel ru rel din bel thei rem chang le malak dan turte ngai to a ru seng tura adu thu soibok Chief Minister chuan si phir veng lun GSA Futsal Ground chu changkai taka an mana tournament lo tling tak an nei ngei adu sak thu soya he in khel na mun ti pui tling tura MLA fan atanga concrete zut le phul lem pha ba ka mi thanem ngai te malakna kaltanga malakna shang lo om to te chu tha ati thu le cheibol na tho mabak la om chu atu langa bo zui zel ani tur thu asoi Futsal Ground hon tak hi kumsang ni som pariat atang khan a mun ma buat sai ani a PCC flooring turin bial tu MLA Local Area Development Fund cheng noi thum don lai man ani a chumi nuwa MLA Fund atang bokin cheng noi li mu le ani a hei hi phul lem pha nan man ani Longlai District mipuiten borak nuam tak noya Christmas an manzo nuwa nimina changkhan nunphung apa ngai chhochan State Sarkar noya Department shang te chuan nimina changkhan office an hongchana office door tu mumal ero mu tur an la omlova na thok tu te po office na poi mo zwal khoi tu then khat ti lo chu office shanga kai an tam lovin department ho tu lu mundanga Christmas manga chhuakte an la let mumal lo bok dorle sum don na mun te po hon nima se mi pui an tlemin thingtlang lama changa cha khai lam mu tur an la om mumal lo Longlai DC Amol Srivastava achon Christmas mundanga aman nuwa vo in khan Longlai thlengin office akai nga la Longlaya office lianber lai Autonomous District Council LADC office chu kumdang anga anlo ti chin angin Christmas le kumthar in kara hon ani don lova kumthar January ni soma hondura ruang manani siaha apo hun pui Christmas ralmuang taka man ani nuwa nunphung apa ngai le chan to a nimina office le dor tepo anin hongchan le to na in mi an tlemin office dor po an om meu lova dor po atam jok chu khar alani nimin jinga thi le ro tle mata ka wangle nile nga khwa anom lo wangin kholai are hle a zanlama caution special program chun zom zel alani a zai bo rock po anwam hle kumin Christmas walk veta siaha kholaya zule rui theithil dang rui le boina siam man le report don engma an nei lauti siaha police OC puzam zamung chuan siaha a kan correspondent ashil phalna nei lova ramsatol ruk tun thla ni somni panga Christmas ni a Saiphai police ten an man chu Kolasip DFO kuta thole zan khan hlan ani Saiphai police outpost check gate a duty te hian phalna nei lova tol ruk ngau pahni le ole pakhat Christmas ni khan an mana hengram sa te lir thea phur tu namdang driver pakhat an man telbok Ramsa Tipurtu auto rickshaw driver Zakir Hussein Bharbhuya kumsomthum panga Rajnagar Bhaga Bazar Kachar district acheng nia inchalin soidan chuan nisomni panga jing khan an khwa Bhaga achangin
North chon puya khwalzin da in akala North chon puya thlen nuwa an kholama akir le ma in phone mangin mi pakhat ashiat ngai lawin aron bia North chon puya atanga parcel pahni phur tur le phurman chu Mizoram le Assam ram ria in petur angin ashila phone manga ron betu in ashil angin parcel pahni chu bhaga lampanin aphurta a ramri a thlenma in Sai-Phai Police Outpost check gate a duty te chuan athil phur an endik saka police te hian phalna nei lawa nungcha tol ruk nia sha in an mana thu bai po zia lu nga lani auto rickshaw driver hian police in athil phur an endik saknuwa athil phur hi ashe chiang ve chau ni na soi Sai-Phai Police Outpost a duty te chuan hemini ve khian an thil man le auto rickshaw driver hi Vaireng te police station a anda chau nga la thole ni tlai khan Vaireng te police station a hian Vaireng te a veti doctor in ramsa te shisel na din hun en dik saknuwa nizan khan kolasip DFO office a phur chau anni a nimin khan ramsa te khungshan na tur siam nga lani Social Welfare Minister Lerin Oman thole zan khan MSU Darlong branch le Darlong Community Hall a zirlai ti tha lom puina hun le an pol din chamkum thumna an lom chu a man pui Lerin Oma chuan zirlai ti tha choi moi tlak thanem tak Darlong khotlangin an nei le MSU ten choi moi na hun buat sai na chang an sha chu lom om ati thu asoi choi moi na dong tu te chu tu na an result le choi moi na an dona du tok mai lo tur le an kal zel na tura chawna ngai jok turin a cha a zirlai kal khom te chu ma ni tuma chianga tu na tanga lawin buat sai na chang she tura ngenin rin omna chelna le ti takzet na nen ma ni zirlai theu an zir chuan hlotlinna an chang ngei don ti ashil ani Minister chuan nun kong diklo zu drugs le rui thei thil dang le mi pat meichiat na laka po filim apoimo thu le nu le pa thu oi apoimo ziate zirlai te ashila voina zirlai te chu nekin loka ramshwai tu tur te le ram in nga na tur an ni thu te soin engkima pathian ron chunga kal thrin turin acha a zirlai ti tha te choi moi na hun buat sai tu MSU te chu fakin Darlong khotlang nu le pa VC le NGO te chanwal na chu enton tla ka ti thu asoya tuikumbia le Mizoram in ma an son zel theina na thopuya asom bokani Aizawl District Disaster Management Authority Chairman Aizawl DC Dr. Lersha Zwaliral te in khothal chhaumeka kangmei ti chhuak lo tura film khur turin mipui angen hemi chungchanga hian nimin khan thu chwa siamin Aizawl DC chuan Mizoram mun sangshanga kangmei chhuakin chenna in tam tak le mishing nun na hial chan alani thin chu thilpoi tak ani ati a village level disaster management authority le local level disaster management authority baka ko shantin te chu anma ni veng le khwa chawa kangmei laka mipui te himnan atulanga mala tur le zirtirna atam thei angbera peturin angena mipui te film khurna tur sang bor sap chuan tar langin electric wiring uluk taka siama MCB man cheu tur ani ati a gas manga erong bol le thing twa thukman zoa uluk takin antimit tur ani a ramkal ten ramkal na an mei twa le chemte thatakin antimit tur ani a ar le vokvul ten an ran vul nam huna kang mei ti chhuak thei thuk le electric shruizam te uluk zokin an thli thlai reng tur ani atibok heiba ka hian mi tu po in zialzuk bung timit thalovin khoi hmuna ma an pai mai tur ani lawa kang mai thei thil petrol diesel gas le khonwar tui zwarten kang chelna man ra anin chhop ngei tur ani a kang mei chwa a chan pui tu kawin chiatna thlenna hun chiang taka shil tur ani ati kang mei chwa pal thila rangtakin fire le emergency service phone number pakhat biak po wat tur ani Aizawl DC chuan ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani United Nations Security Council chuan Afghanistan a Taliban ten Paul Rukchin chung lama meicha le khazir an khap chu athat lo takzet thu asoi UNSC chuan Taliban in University a meicha le meicha no pang zirna an khap thomsha tur om chu ral kheldar angmaya ringai nom lo ani ati a Afghanistan a tlantlinga in tluplanga meicha an khosak angai ani ati UN Security Council chuan Taliban chu until ti herdang lam na dan pa ngaya meicha te tana zirna hong le turin angen ani INB Minister Anurag Singh Thakur chuan India government calendar sanghi somni pathum aphar
Minister Thakur chuan he calendar a hian pumodia mathirna sabka sath sabka vikas le sabka viswas tha lantir tu ani ati he calendar a hian thalak som pani chuangin chungte chu India mason na sang atar langa calendar hi tong som pakhat mai baka Hindi le English in om tel don bok Minister chuan All India Radio News le Doordarshan News te chu thuthar thedar tu manra rin omber ni in Prasar Bharati YouTube channel po subscriber Vibel cheni anei tling to ti asoitel Jammu and Kashmir rama firfiak pali ka hlum anni inka na thlenga police ADG Mukesh Singh chuan J&K Quick Response Team ten National Highway a truck rin hel tanan mu thu soin Srinagar lampan tur truck te chu police ten Sridhar Bridge a anlo dang ani Additional SP Katra Amit Bhasin chuan Sridhar le Sri Mata Vaishno Devi lim din na le sakhwa na mun puya te chuan security anda bel to ti asoi Chanchinthar ti top ma in Chanchin tlang puite Chief Minister Puzaram Thangan Ramsiam Remngai chungchang lo enjoy tu tour committee atu langa din tha ati thu asoi Aizawl District Disaster Management Authority Chairman Aizawl DC Dr. Lesha Zwaliral te in khothal chhaume ka kangmei ti chuak lo tura film khur turin mipui angen INB Minister Anurag Singh Thakur an India government calendar sanghi somhi pathum aphar Nimin Khan Jammu and Kashmir rama firfiak pali ka hlum anni